Zapratite kanal za najnovije vesti na dlanu. Stefan Krkobabić, predsjednik PUPS-a, oštro je osudio napade na predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, ukazujući da su takvi postupci potpuno neprihvatljivi i duboko ispod osnovnih civilizacijskih standarda. U izjavi za televiziju Pink, Krkobabić je izjavio da je dostizanje ljudskog dna, pa i političkog, duboko žalosno, te da je još gore kada se neko spusti ispod tog nivoa. Takvo ponašanje, prema njegovim rečima, mora biti snažno osuđeno od strane cjelokupne javnosti, jer takvi postupci nemaju opravdanje u društvu koje teži očuvanju osnovnih ljudskih vrijednosti i normi. Krkobabić je posebno istakao da napade na predsjednika Vučića, a naročito na njegovu porodicu, predstavljaju iracionalne i neprihvatljive postupke koji ne mogu imati nikakvo opravdanje u civilizovanom društvu. Naglasio je da bi crvene linije koje definišu granice političkog i ljudskog dostojanstva trebale biti jasne svima, a posebno onima koji pretenduju da predstavljaju glas naroda. Završio je apelom da javnost mora biti jedinstvena u osudi takvih postupaka, poručujući da nije moguće dozvoliti bilo kakve napade koji narušavaju osnovne društvene vrijednosti, posebno one koje se odnose na poštovanje institucija i ljudskih prava. Krkobabić na kraju podvukao je da je od suštinske važnosti da svi oni koji deluju u političkom životu pokažu odgovornost prema društvu i poštuju temeljne principe demokratskog društva. Prenosi Kurir.rs.